agagi ka da sararayan pangkanaunawa. Kasi, si problema kasi kabaluyan, nung mampapakipot kini, yung mampabakuna, da sarayan bugta, amayami iragagik natan sukurang, ya araraya agagi ka ta mismo na ito'y pananawagod saya. Nawa, i-ana punday vaccination card na no labay mo agagik so umpaway. Ang pinagawan to si bagada. Anto, sikaton na balag agagik ya kaarapon na sararamay unvaccinated iran kabaluyan tira. Katunatan, sasambuton dala. Pila man pila jagagik, ando ko'y kabaluyan, so pila lalaingan. Ang gano masaksakbay ka la, wala ni rin mas masakbay. Yawan man gilit na vaccination center ira kabaluyan, sararayan na kaplusan. Ako po, kaya ingat-ingat po tayo agagik sararayan na pangkanaunawa kabaluyan. Tuloy, magano aking balte at ako na nalukitid siya kupay lutoy. Magano laba la kabaloyan ta nyala. Nini man ang gapo ya talaga. Oops. Some posts may not appear because of their privacy mo. Ha? Magano agagik tapi na nabantayan nyo kami ararami kabandaan tayo agagik ya wala ra di na nasakya so sarag ko ni siya sarag tulaya natan magano pahinsya kili mulag kabaloyan mulag laba la agagik oops apo Anyway, tuloy-tuloy tini kabaluyan at sayan na kabosan. Manggano agagi ka, manggano laba. Tiya iariglam milabang alat, tapiano klaro. At makapan na lilinggisan tayo agagi. At araraman iray, okay. Anyway, kabaluyan, tuloy-tuloy tini at sayan na kabosan. Ula tayo agagi, jad syudad na dagupan magano. Talagang dakulsok ini. Nagkakaroon na aberyan talaga agagi kay amay naknore vaccination center pero amay mo tire vaccination center mga opresi at talaba tararama arum agagik medyo mable agagik so singil dararama arum katun wala rin kabaluyan tira iran si konda ararama arum sunjo wala libre amay mo te libre mga opresi agagik tanuntan mo tud sa swab kaukulan man anti-gene test si problema. Man alwar tayo, may anti-gene test sa gagi, kaya piki. Antayo may singano pregnancy test, uman. Piki ra kabalo yan, ibagat to kay negative, pero piki manaya. Anta man ay, career ka gagi. Si dating Mayor Belen Fernandez inubatan to reissue nilirad sa ating renovation Astrodome, yakulaan natin nagagik na sentro na vaccination center agagik. Judge Ciudad Dagupan. Kuhanan na dating Mayor Belen Fernandez masulok ka 28 milyon supundon na intilak na former Mayor Belen Fernandez at silong na administrasyon to para renovation na Dagupan City People's Astrodome Kabaluyan. Ayan pinundoan tuya nun panahon to. Ayan instruktor agay based in disenyon world-class perspective at kantidad ya 28,910,905 nan taon 2019 para the implementation to haya. Agagi ka iyan na proyekto kabaluyan. Bangbalot na turnover to niya at kaplasan niya administrasyon noong 2019. Makapakalaw na akin at agdinumpisan sa rehabilitation palapag nun Mayor Belen. Isang day tutulad siya. Kwanto niya kabaluyan. Ayaw mo tagagik at pinansin mo't kabaluyan. Iayat dinuma so disenyo agagik at sa may disenyo siyempre wala lamang mo ng disenyo agagik kaya na world class mo so design to niya kabaluyan. Dinumadaya kabaluyan so disenyo to niya. Ginawa lang bangat niya sa kinin struktura pang syudad
Aya kabalayan dinumaso disenyo to tan inalig lang bangat so sa kinin istruktura at arumiran syudad agagik jad Pangasinan. Inalig agagik tan wala laba lay TBT ko balibali ni panangnungkod si kayo ay. Inyarum to niya ya inunaya agagik. Lapod inunaya kabaluyan tan saray nakukulan ya serbisyo od syudad ya singa si Tambalan. Pambayar od kuryente si katumi inuuna agagik ya. Hanggapoy tambal, ngalngali datila paksutan, tahalos sa sakit taon niya tayo mambabayar D-Corp. Mung labalay D-Corp, tamabait niya, tangangali tula paksutay syudad agagik ya, piano mambayar. Tanggapulan ti atila kaya kwarta, nanin sinampat na Mayor Bilin Kabaloyan, di ba? Si katunin niya rumto niya ng Mayor Bilin, yung inuna ni Kabaloyan, so nakukulan niya serbisyo dyan syudad. Yes nga si tambal, pambayar od kuryente, paswildod sa empleyado na dagupan LGU, sinilusyonan to niya, tanin niya na pa nagayik niya pundo, piyan na kasumpalan yan, kasumpalan, intilak, angga po agagik. So, intilak na tinumbukan to administrasyon, lubugod utang sa syudad na dagupan kabaluyan niya. Pero mapalpalar si Mr. Public Servant, tan inawa to at babalga kantidad sa impalimad si katon. Yung administrasyon to kabaluyan. In kwanto niya agagik, yanan si katot imo po mirong ya bilang mayor sa utang na dagupan na 37 million pesos. Yayagay nga litila na pututan na kuryente, lapod aga kabayar sa syudad. At sama niya pa noon, pati sweldo agagik na sa empleyado. At ang gapumot suni iterod si Karakabaloyan. Inumpisaan agagik ya inikal sa korupsyon, red tape, kutong, ghost project, tan panmamagic, nag-government at sari government transaction agagik, agawatan o agawan ni tanon former Mayor Belen Fernandez na ibangon niya ulit lang bangat so dagupan agagik malalapod ka kapakaskasin estado to niya. Lapod saya agagik ya kurang ya ginawa ng dating mayor, yaya agagik witness dito na si daan niya agido, tadaan agido, nun si Mabi Mayor nagmalaw balon agido, nata nagmalaw daan ya agido lamat, ang tatutan. Biro nyo, tresurerag, to ang tano pigari stallholder sa gagik di tanid public market. Untang tumot ng balon ng daan na agido agagik. Agto ang tara agagik kiraya bilang nasara stalls. Tansara ang bilang vendors kabalayan, agdanta. Agdanta na pa pigari koleksyon basta si babagadalang bangat. At break even tayo, abonado tini sa syudad. Katunikalon tila may night market, mas balag ni gagastusun tayo panaglinis nun sa kikita. Ang tapanon tumatoy. Agawang kakargad ka ba na balay? Agawang kakargad, may talagang plastic bag na syudad. Tanan niya, plastic agagik sudadala ng tunya. Ay talagang luging-lugi tayo agagik, di ba? Kaskasin maong agagik so kipapason estado sama niya panaon. Lapod saya tawalan tayo na lapod sayan ginawa, ya impanasikason na tan indirhi duga agagik. Sa syudad at awalan niya na 170 milyon natan at abalang sulon. Labay ti babaga, abayaran. Agagik yan noong 2019. Abayaran niya amin niya buos so 281 milyon yung utang at silong na administrasyon. Kabaloyan, yat tinumbukan nun Mayor Belen agagik. Aya, ipapaliwawa tulabat, tas katutigagundan issue. Kabaloyan, ibabagada, nakar na kwarta na syudad. Ay natay papaliwawaya agagik kaya 281 million sa utang at silong na administrasyon agagik kaya tinumbukan to. Abayaran niya amin irarata nagagik tan awalan tini na 178 million. Aktualita nagagik kinye balbalag sa savings niya intilak pagkatapos sa syudad at walang tini 100 million niya panumpisa ko muna balon City Hall. Amay-amay mo lang tidigaling kabaluyan. Agdalabay subalon abong agagik. Ang babae lahi, chiburichi ni babagadan niya. Tasang kanang ng tilati city ulan eh, no? High tide, dilap. Nawa mabambanda, wala ka matagay, manyugas. At ang babae liag dali babagbaga ni agagik, Jesus Maria Josep. Dagaway syudad agagik, kayong kapitsura to. Mabambanda ya maumong. Nang yung pagagik ya, so nang kuya, so perspective yun, sa maya world class sa disenyo. Yamang kantidad yan na 28 million kabalo yan. Agagi kaya mismo disenyo na sayay people sa Astrodome agagi pero ang ginawa inulit datan inalig labangat
iya disenyo od sakiran na istruktura diod Pangasinan nagdamo labi nila agagik no diman ordinary kabaloyan. Di ba? Ay, talaga naman. Pinagawan tayo, kanya-kanya lang tayo. May kanya-kanya. Pero, natan makapandesisyon tayo agagig dyan syudad dyan dagupan. Sino ba talaga ang nagserbisyo? Sino ba talaga ang nagtrabaho? Ano ang ginawa nila noon? At anong ginagawa din nila ngayon? Kabaluyan. Kaya Dagupinyos, nasa kamay po ninyo yan ngayon. Nasa kamay po ninyo. Amin irarata nagagi kaya tatawagan tayo ng desisyon. O, nung nalingo kini, nga pinagawan tayo. Nung nalingo kayo agagi kaya man-desisyon ni Kabaluyan. Anin tayo, so magmaliwa desisyon tayo. Kaya gusto nyo bang umunlad? Gusto nyo ba ng unli serbisyong tunay? Walang si kayutan Kabaluyan, di ba? Alas 8:35, Commercial Tin Magano. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Downy. Magbangong buhay.
Tuloy-tuloy tini kabaluyan na dasaya na programa. Lapo agagi kad anduko-dukoy supila at sararama nagagi kiray kulaan nawa pambabakunaan wala ramay kini may express lane para parang drive-thru kabaluyan. Saril piano aglaron para wala kad luluganan on drive-thru ka agagi kya gagaw nitan jalad Metro Manila ni nang tijay talagang kinye Manila diary mo ni membro na Manila Disaster Risk Reduction and Management Office inoculate motor race sa booster shot da lalagya wala rad comfort of their vehicles as the way 24/7 drive-thru vaccination program ta na local government natan kabaluyan saray pharmacy sa gagik tan private clinic at intap lara as vaccination site tapyano lalo na populo sa country's COVID-19 inoculation program at government vaccine unungod kinon government vaccine sar kabaluyan si vaccine sar Carlito Galvez Jr. in Cuantoya sa gobyerno will roll out booster shot at the piliiran pharmacies of Metro Manila no starting January 21 sa presentation during the meeting agagik the kinon Pangulong Rodrigo Duterte at inkondanyad sa rollout man start na January 20 nabuwas kabalayan nabuwas lata nagagik at sararayan pang kanaunawa nyari ni booster shot will be available at saray nandurumairan na one location pero dyan Manila nila bangat ya Healthway at Manila City Mercury Drug at Malati etc. Nanduruman irarata nagagik ya pasol at sari parmasya siguro wala sa imbul di man si Galvez in Cuanto ya sari malls tan mega vaccination center ya singa sa sa kilad tanad na yung Pilipino at intap malaya to roll out of the sa booster shot kabaluyan we will prioritize the administration of booster to ensure the safety and priority group ya singa sa E1 to E5 tanarumniran adults population bangbalot sa majority at malalapod sa private sector, ya E4 kabaluyan. This is our way forward to hand over the responsibility of vaccination from the national government center to its complete devolution at sa LGU tan private sector in preparation of future commercialization na vaccine kabaluyan. Ay marakop ta nagagi kada sarayan pang kanunawa kasi dapat labat itan da sararayan bagtan. Nakukulan nagagik ya talaga na mabiskegan so mismong tatawagan tayo ya panangi patunton da satan agagik da sararayan kaplasan sa opisina mo agagik ng Vice President Leni Robredo kabaluyan at Lucas Mot agagik ka Lucas Mot at saray mga gano agagik tapyano awa klaro Lucas Mot sa opisina to niyan may partner at saray local government unit ira kabaluyan at Metro Manila yung makakaliknayan na surge at sa kaso na COVID-19 piyan na nasampat so itatakatat na sayan sakit at probinsya dyan pa na maglinan ng duruma iran inisyatibo kasi si Metro Manila agagik si Katute sentro kabaluyan si Katute indicator agagik tayo no si Manila to nabuba sa arumiran probinsya unabubamot kabaluyan no natagi di man unatagiti mo agagik ya di ta namin so palalapon to si Katute indicator at sarayan kaplasan unong adakinan BP Robredo sa opisina na Vice Presidente at akawatla na pigararan request malalapurad ng duruma iran LGU pian awiton sa swab cab vaccine express tan bayanian i-konsulta at ng duruma iran lugar da niya ay kabalayan nagdako mo niya politika na may talaga dapat yung aplosan niya kasi nakukulang tiye everybody's kinyagagi concern niya sa Romnira kabaluyan unong kinon Vice Presidente agagi kya arayan request malalapod LGU Mindanao piyan na wala na swab cab tan vaccine express ara ayan karo agagi kata yan nawalan mo ya singa sa bayanihan i-konsulta at sari lugar danyan mga pangiter na COVID-19 kerkit sa gagik si kwanto niya na opisina Vice Presidente gumagawa na kami ngayon ng mga inisyatibo kung paano matulungan yung mga probinsya na nakakaranas din ng surge. So wherever na willing yung LGU to partner with us, dinadala namin ito kung anong bipilin dapat lang bagat agagig, di ba? Dapat pati sari senador, tan musugawon da. Sari arumnerad tan kabalian, natan intap laray nanduruma eran pribado ran na parmasya,
tapyano man implementad sa at maplusan sa OBP Subcab Kabaloyan at mangiterian na libreng COVID-19 antigen test sa dami niya labay dayan amtaan no si kara at makaalis o dino agira makaalis o sayan virus no si karat nan positibo ira idanira na OBP COVID-19 care kit yaawitan ira tanawitan ira isolation facility pananisya ng Robredo ya sa publiko no pag yan idan na libreng COVID-19 testing piyan na naampat agagik so o nabaat kabaloyan so itatakatak nasayan na sakit kabaloyan natan tarap-arapon lagagik nasaya February so antak umpisalaran mang kampanya natan si kuanan na BP Robredo agagik kat nang gawali sa kaya sulat ya tan karon to opisina ng Commission on Election iabuloy yan ipatuloy ang programa kontra COVID-19 noong pisala opisyal ya panahon ng kampanya no ikawalo na Pebrero kabaloyan o dapat ita nagagik ya kasi ayay laban tayo agagik kay saya so COVID si pakanang ko diretso ya agani agagik untantan kabaloyan o anggad saya agagik so kampanyan atang subalog ya peligro dita nagagik so kulay na pandilikaduan si kuanan Secretary Galvez since March 2021 nearly 55.2 million people lah kumpleto na vaccination to niya against COVID-19 si problema kasi agagik araram arumiran pasan anggapoy vaccination center da araram arom pinupolitika dane kato na may rin na duderya di ba kung pila kay kagkabosan, kabubugtan, nanang mo, walong sisingit, ako na nin si kaki, ako na ni manoy. Samantalang, naya ko mo nagagi ka ta, may gawon da, sinasata, arami dyan parmasya gagi, very good tan. Balibalitan kasi napapulas kabaluyan, susayan na tatawagan tayo na drive na gobyerno, kahit pa paano siguro, balbalog sa magmalo epekto tuya at si katayo agagi, di ba? Mga gano, tanis si oras nila, 10 minutos, antisya man alas 9. Mga gano lang matagagi, katahan na buhay muna tayo. Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company.
Limara na minuto sa gagi kantisya man alas 9. Bang gano gagi katanang daong kuray ay mantitiksay si kwanto niya. Good morning sir, paanong daramay? Aganiya rinin bakunan singa ay kaabay minsan na sawa walit TV tan sakit dad puso. Agdara bakuna na gagi kya. Agdara bakuna ni rarate agano pug bakunan katulan tininterview da kayo. Kasi bilang atagi suwa dalayo gagi da kayo bakunan. Kabalo yan nakukulan no nabubani. Wala sakit yo ya antada nung kontra, wala allergy, etc. da kayo bakunan. Natam, si konyo, ano bilbilang kami bakunan, sarag miyong paway, no essential sa gagi, ibagayo lang ba nga, walay certification niya, doktor, yun niya, kwanto niya, awit yo, no nasita da kayo, panangnang yo, walay salo niya, panangnang yo, paluban da kayo, kasi essentials kabalo yan, di ba? Nga pinigang ganyo malinutan at guidelines sa gagig na gobyerno. Kaya wag kayo na natatakot agagi kaya. Another po, good morning sir. Ang sabi ng presidente sa Talk to the People, hindi ako natatakot na makapitan ng Omicron. Kung mamatay ako, so be it. Pero ang balita ngayon, nasa Davao siya kasi pinasok na rin ng virus ang Malacanang. Baka raw siya mahawa. Siyempre naman nagagik mata. Antayo si Pangulong Digong. Aral yulatan na awat yula estilo to niya. Yawa sa estilo to niya agagik ya. Talagang mayabang so estilo to niya agagik. Ang tilatan na question agagik. Kaya aral yula, no aral yula kabaluyan, antayula ya panisian, you can read between the line. Siyempre, presidente sa sikato, asagap plus sumalakanyang na unta nira agagik ya virus ay nakukulan ipaliiso si kato tatrabahutan nasaray security to kabaluyan panasikasod si kato niya untang tumatad kinon Vice Presidente si Vice Presidente walay protocol security protocol at tutumbukon datan kabaluyan tapiano no ipinki siya wala berya ipapaliis dama ang tadalatan antayo no presidente kayo o vice presidente kayo, dumalay-bilay tayo sa may senador or congressman. Si senador, okay labatan, wala sakit kayo, okay labatan. Pero no, presidente tan vice presidente agagi, walay security protocol ay tutumbukon na sararami security officer tutan nagagik. Ang gapulay, agla na tumbok, sulabay mo, gabay mong gawo nagagik. No in danger sa sitwasyon mo, ay palis da kakabaluyan. Aganiyari, sigunta na Anta da agagi kya, medyo peligro abig laman ng presidente. Ang nga pinagawan, no agingan na ipalis da niya agagi. Kaya talaga na pagyagawan. Si katoy sang katagyan na tuudya agagi kod Pilipinas. Sa kaya tinagawan tayo. Magano Manong Binga Bubilianos, good day ari nga aligandatan. Ay, agarawe. Manong Binga napupurset tulay naga talaga. And then another po, ay, supalaman action jirik, ay Salvamar Cansino, laki. Brad, pasensya ka la kasi ang tamulatan Mar Conto, Maria, Marisol, di ba Mar? Kaya Sir Salvamar Cansino, good morning at sika, pasensya ka limalag. Niya, balita ang kugkinan, action clear tan si action jirik, amit da kamanaya at hindi bali, suma lang, sa importante bilak sungaran mo, di ba? Ma'am, Sir Salvamar Cansino, good morning po. At si kayo Ma'am Precious Gem, nimbang bigada kada kayo amin apo. Pasensya na po kayo, noon late kami naka-on air at Facebook kabaluyan, lapuod nagkarulabala na mula gaberya agagi kinayos na aksyon na Daniel mo yatampol. Kaya wabalbalagat tepul po. Daniel. Good morning din po kabaluyan, dasari kabandaan min na aksyon na Daniel. Dita nagagik Jagagi kay at Barangay Bintinilla, si Mang Ibe, Brad Jumar, Brad Arnold, Brad Crisanto, Brother Miles, Brother Chris, Brother Boy, Sister Rose, Sister Flore, and Sister Fatima. Good morning po si kinamin. Saray Official Mat Agagik, Barangay Official Iran Makukulit, Barangay Dalungge. Si Madam Precious De Vera, Kagawad Gina Fernandez, Kagawad Nida De Vera, Kagawad Alicia Tigno. Si Barangay Health Worker Madam Lorna Tantan, Madam Catherine Manuel. Good morning po
si kayod sayang kabusan. Good morning din po dakinan Dr. Board Member Ming Rosario da bali na Manawag agagik ikondari taga Manawag ta nararo midyatan aksyon Joel ta tunay kabandaan mi walay puson man serbi kwanto ba simpre mo ta agaman board member ta nagagik no alon mo nga man serbi agagik ya di ba? Good morning po dakinan na Board Member Ming Rosario, tan si Hermano Tunya Kabalayan, si Dr. Jerry Rosario. Good morning po da si kayo, tan si Councilor Carbiga, di tanod mapandan. Good morning po da si kayo agagik. Jadbali na Kalasyaw, magandang umaga po kay Mayor Joseph Arman Bauson Kabaloyan, si Kwandari Kabandami Action Joel, Jadbandami, ang gapi katuan to, ya, wali nang ganggan niya ikalon iraramay tarpo ande may kyo na may ingkakabit-kabit at tricycle yang aran tumay sa kayong babatik ki opisyal ang gapin ng ganggan araraman agagik so tricycle so makanggawe tricycle tan driver tan operator anto ka man si kare mangi ikalagagik alon dami 300 pesos kabugte ikalon dagagik kasi dalabay ayaw namin, araraman iray datin once upon a time magagigat alingurad desisyon da. At impan na-involvera droga agagik. Naku po, man-nervyos sira kabalayan, ang may abuli yan dyan, ang may gabay may mambili yan, dukay kwandara. Akin at ibabagayutan, kwanda, you know, may no, action jewel, kwanda mo't iraraya, iskin talaga. Pero dyan da bali na Santa Barbara agagik, good morning po sa tunay action man kabaluyan talagang tumot lukas o abong tunya ang gapoy papabay nga nagagik kaya ang gapoy mautad si kato basta nayarian nan Mayor Carlito sa plan si yagmot agagik na saray kabaluyan min na action na Tanyelo Bero agagik ay medyo ay apo ang gapod sa kagak makapanisi ang gapod karakter to agagik ng kaplasan na Mayor mi pero wala mo manaya agagik so iamo to niya kabaluyan niya medyo no panon tayon i-address agagik pero ay nako po if you believe within your heart and know within your soul that God walk you and yours safely through another week let's give God thanks kunto niya agagik kay si katulate pinaka the best i-armas tayo. Ang kapulay malawang may oras may kabaloyan. Good morning, kadakinan BP Hieronimo, Mr. BP. Alayban kiki nga nainaya, si BP, baka yung tagagi ka, si katuyay sangkatiba yan agambalo ng bakasyon manaya, kupay luta. Arara may arop knockout lara, pero si ka at alive in kicking din siya. Siyempre, dugad exercise, kwanto man. Nanaasikaso dan tunay. Katunatan, mamataner kami la kabaloyan, ang aksyon na Tanyelo Bero, Jad pa na maglena pangitilak mit si kayo na masanton balikas malalapod masanton sulat agagik itilak mit si kinamin niya kabaluyan yan narumugod Psalms chapter 19 verse 14 agagik say kwanto niya sayan kabusan naway itong salita ko at ang aking kaisipan sayo ay makalugod Panginoon kot kanlungan o ikaw na kublihan kong ang dulot ay kaligtasan. Psalms chapter 19 verse 14 para si kinamintan kabaluyan na dasayan kabusan. Magtaryo na lingkor, Action Joel Balolong, technical control, Action Nathaniel Lubero, mangititila kamilad si kayo kabaluyan na masantos, maabig, magayagaya kabusan po si kinamin. Ag kayo nig managagi, kiya kababayan in action, nakantabay tan si, supay. Action dabi, akin na, wadya la. Ayaw, kwanta. Action. Mamimikap na eh. Action David, ikat ni Bakay na kantabay o gagi ka, dyan maganon bagta. This news is brought to you by Celine Plus.